Convert here to te chibai vek ule lading heti pautu kania Tunhnai Chanchin thar August ni somni pakhata changa ni somthum inkar chhunga Kohhran rongbol na Chanchin ngai thla in ilo thlir hawang o Berwal thla mandan tur ruwa manna siam ani Kanshat angin shileng awangin Kohhran inkhom le program dangte siam thei ani ri lova chuti lain kumtina Kohhran hoten kan manchin Berwal thla September kan thlengdona Administrative Committee in Kumin Berwal thla mandan tur chungchang te angai tu a Communications Department Audio Visual Production ten yana ruwa manna siamin TV le YouTube kaltanga Kohhran chungtin le mimal tin ten kan man thei turin ruwa manna te siamin herwa manna hi Kohhran chungtin te nena sha tir ni in herwa manna hi ngai poimu a arem chandan anga mangtheu turin Reverend F Ramdin Moya General Secretary chuan Kohhran mi te angen ani Kumina Berwal thuzir hi din tharle na ti ni in Reverend Bizir Sanglia na sia kani a zirlai bua zirlai le zirhun tarlan angche a TV le YouTube lama pek thei tura buat sai me kani a hetyang hian zirlai zirhun le zirtir tu tur ruwa manani ni somni pakhat thojan zana zirlai pakhat na din tharle na omzia Reverend Bizir Sangliana Director Non-Mizo Mission ni somni panhi thole zana din tharle na lo thlendan Reverend Kelal Biak enga Organizer MGKP ni somni pathum nilai zana kanram mamo din tharle na rongbol tu B Sing Pari Promoter Sunday School ni somni pali ninga zana kanram Christian na le hlemhlet na upa KMS dongliana Editor Baptist Today ni somni panga zirtop zana politic din tharle na Pulal Ruat Kima Administrative Officer Headquarters Office ni somni paruk inrini zana intodel tura din tharle na upa tilal limpuya BCM venglai ni somni pasari pathian ni chhun sermon kanramin din tharle na amamo Reverend Silal Hungliana bial tu pastor Rasiveng Pastor bial pathiani zana thil siam dangte ta na din tharle na upa arle ro chama BCM ki kon lunglei ni somni pariat thojan zana Kohhran inpum khatna din thar lalming moi chongthu Organizer MPK HCP ni somni pakwa thole zana ramthim rongbol na din thar upa HL lian tuanga Mission Promoter le ni somthum zana pathian thu thirdan din thar Reverend FP Lal Nunrema Manager BCO 10 zirtirna hun an mangdonani Project Sunshine na thokdurmi pali la kan ni August ni somni pakhat sang ni somni a Mizoram Baptist Kohhran Administrative Committee meeting chuan Social Concern Department and Kolnatnuaya HIV/AIDS donale andat na vemek te enkolna Project Sunshine na thokturin mi pali alathar thokdulak thar te hi SNM Supervisor atan lalrem tuangi Dojarof Mingmoya Farm Veng Lunglei Screener, Monitoring and Evaluation Assistant atan lalram ngai zwala son of lal thlengliana cheural Nurse cum Counselor atan laltlan kimi Dojarof van lal somi buar puile CARG Support Staff atan zatluang pui Dojarof kolram to na zobok te anni heng thok tu lak thar te hi September ni khat sang ni somni Tuesday zingdar kwale achanvea General Secretary nena joining report petur le in report tura shat tiranni Project Sunshine noya thoktur hian July thla khan mi panga lak thar ni in anni hian an na zominan thokmeka tuna lak thar tenen HIV/AIDS dona konga Project Sunshine le BCM tho hona hian thoktu mi pakwa an omdonani Mizoram Chalai Christian Pool Blood Donation Camp mun shanga nei ani MGKP Blood Donation Calendar angin August ni somni panhi sang ni somni inrinia khan GKP Rasiveng Pastor Bial chuan Christian Hospital Serko na manturin Gospel Centenary Hall BCM Rasivenga Voluntary Blood Donation Camp neya Christian Hospital Blood Bank kathokten amuna thisen hi anlak chilani GKP member somruk chuang kal khoma changin mipa som pangale mechia som pathum an vain somni le pariatin an pe ani tunjuma hian bial chung unit atangin Rasiveng unit 10 thisen hi an pe ani
hemini vek hian GKP bongkon pastor bial te chuan civil hospital aizola thisen unit somli le pathum mi pa somthum pakwa le meichhia pali an pe a GKP member thisen petu te hi bongkon unit atangin mi somni le pathum chaltlang unit atangin mi som pakhat bongkon brigade atangin mi panga le eden thar unit atangin mi pali an ni bongkon pastor bial atang hian kumin me ni som paruk khan unit somthum le pathum an lo peto bokani longtlai area lama po August ni somni pani khan LGKP blood donation calendar siambo zuin GKP Bethany unit college vengten thisen unit somni le pani an pe a thisen petu te hi mi pa som pariat le meichhia pali anni GKP Longtlai East Pastor Bialten Bugru Manatan Bookshelf and Lan August ni somni paruk ni laini khan GKP Longtlai East Pastor Bial Techuan an Bial Rorel sanghi somle pakwa bo zuin book room Longtlai man tour bookshelf chatak an lan bookshelf lan na hun hi Longtlai East Bial GKP Vice President pu Jasilal Chandaman kai shuayin pathian ne na bookshelf lan na nei ngalani a book room ayo in cellar pu enro sang lianan bookshelf filaudongin lom chu soina hun amangal bookshelf lan na huna hian GKP Longtlai East Pastor Bial Shwai tu tele book room lama thok tu te an telani General Secretary le Pastoral Coordinator te Longtlai area an chhawpchhuak Tunkar ni lai ni August ni somni parukhan Reverend Ephraim Din Moya General Secretary le Reverend C Chuntluanga Pastoral Coordinator te chu Longtlai area Kohhran te tlo le chul sang ti turin sia ha leng Longtlai panin an chhuak Roman anga an kal thei chuan Tunkar chung thangin kar le tho chan August ni somthum pakhat hian headquarters lo thleng le tura be sei an ni General Secretary le Pastoral Coordinator te hi August ni somni le paruk khan sia ha pantlangin zanan riaka atuk August ni somni pasari chokma a meisatla biak in sakmek le sia ha west pastor quarters te an enpuya sonulama lungtlai panalo chhuakin hemini vek sonulam hian pai thar bial shwai tu tele golcho east Kohhran shwai tu tenen executive secretary office lungtlaya income hona an nei ngala atuk August ni somni pariat zirtop niya ngeng pui kai lama kalin ngeng pui kaya hian Bru Baptist Church program an manpuya khomoi marveng Kohhran biak in saklai an enpui ngalbok khomoi chang hian chongte a lutin zanan riaka ni somni le pakwa inrin ni hian diltlanga kal le in diltlang biak in saklai an enpui nuwa mampui bial shwai tu tenen income hona an nei le a zanin hian Longtlai ariakin pathiania Longtlai Bethany biak in sakme kan enpui le ang August ni somthum pakhat tho chan hian lunglei panalo ho in troi pui bial tu pastor le bial shwai tu tenen income hona nein hemit nu hian headquarters an ron panang tuna chuan mission ramthim rongbol na chanchin ni lo ngai thla ang u kumchan ve chhungin mission field ta ring thar sangkhat somli le pani an om Mission Department kumchan ve report sanghi somni in atarlandanin kumin sanghi somni January atanga June sanghi somni thleng khan mission field sanga ring thar sangkhat somni le pani in baptisma changin Kohhran thar paruk din ani Ramchung mission B ka Bru mission in ring thar mi somthum le pariatan nei bela sakma mission hnuaya ring thar za som pathum le non mizo mission a ring thar somthum le pani anwain mi za somriat le pathum ring tharan oma rampon lama Tripura field ta somsari le pariat MPN MS field ta paruk Arunachal East ta za somni le pali Arunachal West ta somni le pariat Arunachal Far East ta za somriat pani Asama za somriat pali Bengal field ta somni pasari North India mission noya za somni paruk Andamana paruk le India rampona changin mi somnga le panga an om chanchin kansha tharlam bera chakma mission noya tunthla August ni somni pakhat khan longpui gata ringthar baptisma changmi paruk an ombok mission school sanga changa metric exam te achangin za zela somsari pali point pathum panga an passed Tunhnai board sangin metric result ati chua mission school te anti chale a school som pamruk changin metric exam zali somruk omin henga chang hian distinction a mi som pariat
First Division a mi somsari pakwa, Second Division a mi za somli pahnih le, Third Division a mi za pathuman pass zongzong hi mi za thum somli le pahnih ni in pass percentage chu zazela somsari pali point pathum panga ani. Marpara zolvenga fellowship tharading. August ni somni pathum pathiani khan chakma mission rongbol na church fellowship thar din ani a fellowship din thara hian chungkwa pariat omin anvain member somli ani a atamzo ki BCM Marpara aloi chin anne. Missionary Mizoram atangkhangte an hmun an pandan tur ruah man na siamani. Missionary farlo mga chhawpchhuak le joining zote COVID-19 shileng awanga Mizoram lama latangkhang mekte interstate boundary te hon alawni ta kawangin athei anga an omna hmunan pandan tur mission department in arwaman. Missionary tangkhang te kaldan tur hi sarkarem ti puina le SOP zuzuin thlona le motor air le land travel mangte a an omna hmun September thachunga an pandan tur ruahmanania. Heti meklai hian farlo mga chhawpchhuak COVID-19 awanga tangkhang te zingami West Bengal field tulsi para muna missionary pusi thangze la te nupa chuan inkara an omna hmun tulsi para chu August somni parukhan dam takin an thlenga ni som pali chung home quarantine in an omchun zomri ang. Khati zongkha tun chuma Kohhran Chanchin thar kan ngai thlak ho theite chu anni a clear tu te in zawai chunga lom thu kan soye.